Ćao. Ćao. Sija. Servus. Primeti se neprijatnosti, mislim neprijatnosti kao ono, ne kontaju se međusobno, znate, verovatno ste bili na svakoj svirci, ono, i kao slušali neki bend, i gledali ih i oni kao nešto... Kao svi ono, kao nešto očima se gledaju. Ali neprijatnost, mislim, šta je neprijatnost? Neki muzičari prave face kao da im je neprijatno. Zašto prave face kao da im je neprijatno? Naprimjer, gitaristi. Naprimjer, gitaristi. Gitaristi, dok sviraju. Hvala ti, Vuče. Gitaristi dok sviraju, prave razne face. Kao soliraju, kao u tom totalno svetu i šta ja znam. I kao, prave face, kao da im je neko stavio ljudski izmet ispod nosa. Još se čude. Ali, mislim, zanimljivo je što neki drži zatvorene oči s vremenom, kao toliko jako da mu teče. Dok basisti imaju osjećaj kao da su im usta puna vode i nikako da ih ispljunu, kao... Bubnjari! Ja sam bubnjar za one koji ne znaju. Da, jeste, ja sam bubnjar koji pravi te kretenske face dok svira. Mislim, nisu kretenske, ali... Nisu kretenske. Nego, izgleda kao da ti je insekt ulete u sve neko gore. Ti kao... Dok pevači nemaju baš puno mimike, ruku, nogu i to, sa toga ime, nego nemaju facijalne mnogo mimike. Više su ono kao, moj ceo svet, ja sam tvoj, da, najlepši san. A pevačice nešto, ima nečeg podsvesno u tome kada drži mikrofon, ono kao, sad ću da upadnem. Nečeg podsvesno. Ima nečeg podsvesno u tome. Zašto testiraju mikrofon kao? Ovo tako treba? Nisam sigurna, nije testis. Nije nego č, nego ovo tako, radi. Da, to su muzičari, a ne znam da li se primetili, to što sam spomenuo na početku jeste da muzičari komuniciraju međusobno. Komuniciraju očima, komuniciraju. Nisam pevačica, pa ne znam da ruknem tu. Šalim se. Muzičari komuniciraju dok sviraju. Očima, rukama, mimikom. Zamislite 5 takvih ludaka koji komuniciraju sa tim facama. Zamislite takvih 5 ludaka. Ono kao bubnjar će uvek svirati kao... I pokušavajući da peva melodiju kao tu koju sviraju. I govorit će, ne sad stati, ne sad! Basista će pokušavati da kaže svima kao
sad, sledeći tak, sledeći. Gitaristi će boleti dupe i on će kao sumirat ću, makar još sat vremena. Pevač će naravno doći, sjebat će ih sve. Reće, mi smo brutalni. Mi smo brutalni, najbolji. Odlučuje. A pevač si dalje, ovo tako treba.